Map sale tout zami. Map di nou bonsoir. Mwen vin pase yon mesaj ki simple. Nou gen an pil zami, pitit ma e gate, ka vive al etranje, nan 11e departement. Yo nan Etats-Unis, Kanada ak la France, e sou tout lot kote sou la te. Yo gonfle ven yo, mette fos yo ansan, pou fè ma e gate vin sal doye. Debi Haiti, yo te fè baz yo, ki rele baz makak. Rive al etranje, yo kembe menm prinsip baz la. Baz makak te kon fete chak 31 décembre. Yo te mette tet yo ansan pou ede frè nou ak sè nou ki bezwen de bra. E yo determine pou yo fè ma e gate vin bel. Yo achete bo kit, yo achete pou bel ak lamp a pano sole pou kle ma e gate le sole la couche. Kembe ma e gate pop, pran soin pou bel yo. Pa kaze bo kit yo. Se le sa, nap ankouraje yo travay plis e fè plis proje pou ma e gate. Pa mette go bouti sak fatra nan pou bel yo, paske yo pa fet pou sa. Mette bidon gazez, sachet dlo, sachet chiko, ak fatra ki patolou, se yon fason pou nou pa kaze pou bel yo. Yo achete bo kit pou moun ma e gate lave men yo, pou nou kombat coronavirus la. Nous pouvons ma e gate avec base makak, kage, projet. E nap di baz makak mersi, ma e gate remen yo.